Nama berita kita pagi itu? Mana? Puji Tuhan. Mana berita kita pagi itu? Selamat pagi, selamat datang guys semua balam menjadi di dalam Kristus. Banyak ke kita bahwa pagi itu tahu ke engkau kumpul online bak rumah din. Awak ke pagi itu kita sama-sama oleh namanya sama-sama bergulai muji nyembah Tuhan banyak bak hol tu kau bak dua rumah kita din tahu ke tempat kerja kita. Dan sebelum kita kepun ke gembur kita pagi itu, aku bisi sikit dua sikit aja pengumuman, aja nadai pengumuman bukai. Okey, bakal ketemu kita. Beri terima kasih gagai Tuhan. Aja ketegal lebih lagi beri terima kasih gagai Tuhan. Ketegal namanya udah muncul ke semua pegawai bakal seminal. Dia udah digagak bakal ke lemai kembali. Pihak baga kau tahu beri besar terima kasih gagai senior pastor kita. Dia udah ngatur seminar atau ketraining tu tadi engkau cukup ya badas. Beri terima kasih gagai semua bala raban baga bala menjadi dia udah nyukung banyaknya dalam sampai banyaknya udah berkat kari segi utai dikena dia oleh engkau mela maga oleh mengatai tempo lalu kelebih lagi hanya sukung hari bala raban. Beri terima kasih gagai semua kita. Beri tempat jari gagai Tuhan kita Yesus Kristus sudah muncul ke semua pengawal kita bakal ke kemari. Pihak megat beri terima kasih gagai speaker kita. Dua ikut speaker kita ini yang tahu ke pengajar kita. Kemari hanya Pastor Maurice, kau Pastor Albert di beri komitmen kau kita gajal kita hari pagi nyentuh ke lemai. Okey, kau tahu aram kita sama berdiri. Aram kita sama berdiri sebelum kita nyembah memuji Tuhan pagi itu. Aja sebelum kita aku bersampai, aja aku dekat maca bab Mazmur 86 ayat 12. Aja berjaku bunyi itu, aku dekat muji Tuhan engkau penghabis hati aku. Oh Tuhan Allah Taala aku dekat ngemesai ke Tuhan belamaya. Aku maca sekali lagi aja Mazmur 86 ayat ke-12. Aku dekat muji Tuhan engkau penghabis hati aku. Oh Tuhan Allah Taala aku dekat ngemesai ke Tuhan belama-lamaya. Amen. Awak ke pagi itu bak di dua kita bak dalam apapun keadaan kita pagi itu awak ke kita sama-sama muji ngemesai ke nama Tuhan kita siku aja. Amen. Aram kita bersampai. Aku mai kita dalam sampai. Allah Taala tiapai kami Tuhan cukup ya badas Tuhan. Tuhan cukup ya Tuhan mentas. Ina pagi itu Tuhan kami beri puji, kami beri besar terima kasih kepada Tuhan napai ketika pemadas Tuhan Tuhan. Lalu pengawal tiu jelai pengawal ti besar tiu dah kerja Tuhan. Lalu apa yang kami bersampai pagi itu kami jerah ke gempuruk kami pagi itu jari Tuhan kita jerah ke Tuhan setiap malam menjadi kami banyak tinggal kami gempuruk bandu hall tu biar megak malam menjadi tinggal kami gempuruk online Tuhan kami bersampai awak ke Tuhan Yesus lebuh kami muji nyembah Tuhan lebuh kami ninga jaku ajal Tuhan Tuhan awak ke Tuhan nego hati kami lalu jakunya Tuhan terus ngangkat ke pengarap kami lalu kami percaya Tuhan dalam kami nyembah Tuhan awak ke urapan Tuhan hadirat Tuhan Yesus ngemenuh ke hidup kami gubat kami Tuhan Yesus binanggerai ke kami Tuhan apa terima kasih jangan semua tu jari Tuhan gempuruk kami hari pun nyentuh ke penghabis ya lagi terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah sampai amin beri mulia kita ngagai Tuhan kau tu nyerah ke ngagai tim puji sembah kita haleluya amin padang ngagai rospea Tuhan saya Tuhan amin haleluya amin. Haleluya. Kau boleh Jesus, hati aku berasa gagah. Labanku nemu, Dia tahu di dalam. Hati aku gagah, Kau besai kenamaya. Labanku boleh Yesus Tibaku semua kuasa Oh amai, amai Tak untukku besar Amai, amai Tak untukku besar Oh amai, amai Tak untukku besar
pulih Jesus. Kau pulih Jesus. Hati aku merasai gagal. Labanku nemu, labanku nemu. Dia tahu kita. Hatiku gagal, hati aku gagal. Kau mesai kedamaian. Labanku pulih Yesus. Tembus semua kuasa. Oh amai, amai. Tak untungku besar. Amai, amai. Tak untungku besar. Oh amai, amai. Tak untungku besar. Labanku boleh si kuasa besar. Bersama nama Tuhan. Nama Tuhan. Puji Meia. Pengrindu, pengrindu. Tuhan besar. Tak boleh kira. Aku tak boleh malas. Pengrindu Tuhan. Oh, besar kuasa. Tuhan ku nyalai. Oh Tuhan ku nyalai. Tuhan berkuasa. Tuhan di penolong hidupku. Oh Tuhan ku nyalai. Oh Tuhan berkuasa. Nyawaku ditebus oleh bersama nama Tuhan. Nama Tuhan, puji Meia. Penghidup Tuhan besar, tidak boleh kira. Amin. Aku tak boleh malas. Penghidup Tuhan. Oh, besar kuasa ya. Tuhan kita nyalai, haleluya. Oh Tuhan ku nyalai. Oh Tuhan berkuasa. Tuhan di penolong hidupku. Oh Tuhan ku nyalai. Oh Tuhan berkuasa. Nyawaku ditebus oleh Tuhan ku nyalai. Oh Tuhan ku nyalai. Oh Tuhan berkuasa. Tuhan di penolong hidupku. Oh Tuhan ku nyalai. Oh Tuhan berkuasa. Nyawaku ditebus oleh nyawaku. Oh nyawaku ditebus oleh oh nyawaku. Nyawaku ditebus oleh haleluya, haleluya. Oh Tuhan ku nyalai. Tuhan berkuasa. Tuhan di penolong hidupku. Oh Tuhan ku nyalai. Tuhan berkuasa. Nyawaku ditebus oleh sekali Tuhan ku nyalai. Oh Tuhan berkuasa. Tuhan di penolong hidupku. Oh Tuhan ku nyalai. Oh Tuhan berkuasa. Nyawaku ditebus oleh nyawaku.
kita semua manusia dekat bersuka dekat aku Yesus Tuhan Immanuel Allah Ta'ala Engkau kita semua manusia dekat bersuka dekat aku Jesus Tuhan Amen Jesus Beraja Jesus Beraja Jesus Tuhan Jesus Tuhan Dia badunya Dia berserga Dia dekat atas Jesus Beraja Jesus Beraja Jesus Tuhan Oh Jesus Tuhan Dia badunya Dia berserga Dia dekat datang Oh Emmanuel Allah Ta'ala Engkau kita semua manusia dekat bersuka dekat aku Yesus Tuhan Immanuel Allah Ta'ala Engkau kita semua manusia dekat bersuka dekat aku Yesus Tuhan Immanuel Allah Ta'ala Engkau kita manusia dekat bersuka dekat aku Yesus Tuhan kita sumpah Oh Rabasana kita angkat ke nama Tuhan Oh kita makmurkan nama Tuhan Oh Tuhan Oh Rabasana Rabasana Oh Rabasana Oh haleluya Oh Rabasana Oh terima kasih Yesus terima kasih Tuhan atas Tuhan Kau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan Oh Kau Raja kami Oh Rabasana Oh haleluya Oh Allah Ta'ala Engkau kita semua manusia dekat bersuka dekat aku Jesus Tuhan sekali lagi Emmanuel Allah Ta'ala
Allah talati mulia lantan semua dunia.
Tuhan, semua dunia Engkau surga. Sekali lagi kami ngangkat ke nama Tuhan. Tuhan kami ngangkat ke nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami beri terima kasih kepemanangan Bapa hidup kami. Kami bina Bapa ngai Bapa Tuhan ngajapi Tuhan semua dunia Engkau surga. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan terima kasih sekali lagi. Nama Tuhan, Tuhan ajapi Tuhan kami. Tuhan ajapi halat aku kami. Tuhan kami berterima kasih dalam semua time. Kami berterima kasih Tuhan dalam nama pun keadaan dalam hidup kami. Kami nemu Tuhan, nama Tuhan kami, nama Raja kami, nama Allah kami. Tuhan, terima kasih ya. Semoga kami terus Tuhan berdengah Tuhan, berdengah kedai, menegak Tuhannya di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Jesus. Langamat. Nuan Tuhan di Raja atas segala raja. Allah Ta'ala kami itu dikumai kami Immanuel. Allah Ta'ala tinggal kami. Bagi itu Nuan bertata atas pujian kami. Nuan ditinggikan Tuhan. Nuan dimuliakan. Terima kasih ke pemanas Tuhan. Dia sudah bekerja. Lalu dia tahu penuh bekerja bakti kami. Terima kasih apa? Terima kasih Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh, terima kasih Tuhan yang memenuhkan hati kami. Haleluya. Dalam nama Jesus kita semua ada sampai. Saya nyebut. Amin. Haleluya. Tempat jari. Silakan duduk. Okey, terima kasih. Lalu ngotok lalu ke bala Children Church. Okey. Anak-anak kita tinggal gereja kanak-kanak. So we welcome you. Okey. Nombor satu. Okey. Kamu kita kena. Hanya baik buku ya. Ya. Kam. Ya. Kam. Okey, kam. Ya, nah, kita facing ke depan ya. Depan sikit, depan kita. Kita. Okey, ya. Ya. Ni pusing sikit. Menghadap ke depan. Ni pedak-pedak TV-nya. Yes. Okey, ni bala anak-anak kita. Aram kita bersampi ke sidaya. Let's pray for them. Tengah angkat ke jari. Apa yang kami diserga, kami nyerah ke semua bala anak kami. Tinggal Children Church bakal ke pagi tu. Berkat sidaya rindu, sidaya gagal, sidaya gagit hati. Datai ngagai rumah Nuan Tuhan. Lalu Nuan rindu meda anak-anak kami tu datai ngagai Nuan. Rimit sidak udah ngelala Nuan. Lebih sidak besai, lebih ya kedua hari lah. Penghidup sidaya tetap di iriang lalu dipegai Nuan. Masa depan sidaya, penghidup sidaya akan diberkati Nuan berlimpah-limpah. Lindung ayon sidaya yang kuasa Nuan, bab bungkur balut sidaya. Ngau darah Nuan. Lalu pihak megak ngagai pengajar sidak tengajar sidak. Beri penemu dalam. Oh Tuhan sidak mengemuan pengerindu dekat mela anak kami itu. Lak ke pengerinduknya. Dia yang ke terus bab penghidup anak kami itu megah. Puji ke nama Nuan. Dalam nama Jesus kita semua ada sampai. Semua nyebut. Amin. Okey. 4 jari anak-anak. Okey, selamat sembiang. Mbak. Pagi tu kita bisa Pastor Morris lagi ya.
bilong ngau kita lalu ke we welcome you pastor on stage. Okey, lagi yang memperkenalkan diri Empu ya. Introduce yourself first, pastor. Haleluya. Okey. Lama aku nak ngalih kerja kau 2 tahun. Every good morning to everyone. Selamat pagi ngagai semua kita. First of all, I want to bring greetings from Babalik, Malaysia. Keterubah ya. Aku merek Jacob Pengalu hari di salam dari Babalik Malaysia. We are part of the Babalik International Ministry throughout the world. Jadi kami tu inya sebagian dari Babalik International buat dunia tu. Kami tu inya pengari buat manusia. We are an international ministry since 1938. Kami tu sudah berpuan ngerja pengawal buat peringkat international 1938. That was 84 years ago. That was 84 years Oh, ago. 84 tahun ko dah lalu. And Babalik, Malaysia, it came to Malaysia in the year 2000. Babalik Malaysia datang ke Malaysia tahun 2000. But it was, headquarters was in Kuala Lumpur. Tamayanya SQ sedaya ibu pejabat bak Kuala Lumpur. And they have been serving there for 19 years. 19 years. 19 years. Oh, 19 years. Okey, 15 tahun sedaya melah bak hari ibu pejabat sedaya bak Kuala Lumpur. And then in April 2019, bak April 19 hari bulan 4 the headquarters was moved from Kuala Lumpur to Miri dia sedaya pindah hari Kuala Lumpur ngagai Miri to serve Sabah and Sarawak. Awak kauliah melah bagi menua Sabah ngau Sarawak. So Miri is central for Sabah and Sarawak. Jadi Mirinya jadi ke pusat sedaya ngagai Sabah ngau Sarawak. And we've been very active. Lalu kami sedaya mengai tiap pemain. And yesterday we were doing training here. Lalu kemarin kami ngagak training buat tempat tu. And it is to do with mission and evangelism. Ianya berjalan ke training tentang misi ngau penginjilan. And how you disciple new believers. Bakani ke kita olehnya tadi nama tadi disciple tau ke mela orang ke baru tu tadi. So that they will grow in their faith and in the knowledge of the Lord Jesus. Awak ke sidaya bertumbuh dalam pengarap lalu dalam penemu sidaya ke And Tuhan then they Yesus. themselves will go out and witness to others about Jesus Christ. Awak ke sidaya oleh berjalan keluar lalu bersaksi ke tentang Yesus. And so consistent with that training Hari training tu tadi, and consistent with your church vision and mission, hari banyak megak hari gerit misi ngau tanya awak ke selari ngau misi ngau gereja kita. so we thought that we'll look at Acts chapter 1. Lalu kita pagi tu dekat medak bak kerja rasul bagi 1. And we read from verse 4 to verse 11. Bagi 4 ngagai ayat 11. Bagi And 11. I'd like Pastor Philip to read that for us in Iban. You can follow in your own Bible. Lalu aku dekat maca ke kita dalam Jaku Iban. Kerja rasul bagi 1 ayat 4 ngagai ayat 11. Kerja rasul bagi 1 ayat 4 ngagai ayat 11. Okey, aku maca kita berubah-ubah. Sudah boleh magang kita. Dalam kandang 40 hari udah bekau ya mati. Ya suah pegari di mua sidak kena ya nunjuk ke diri amat hidup. Sidak medak ya
lalu berjakuk ngagaya. Sidak medak. Okey, so aku ulang baru. Okey. Ayat 4 tu. Dalam kena 40 hari udah bekau ia mati. Ia suah pegari di mua sidak kena ia nunjuk ke diri amat hidup. Sidak medak ya lalu berjakuk ngau sidak pasal perintah Allah Taala. Ayat 4 tu ayat 4 tu pun ayat 4 tau. Lepas ia benuang diau ngau sidak, ia nak nyagi sidak ninggal ke Jerusalem. Tang ngantik pemberi ti udah disemayang apai. Ku ya, tu utai ti udah didinga kita hari aku. John mapisa ngena ai tang kita dekat di baptisa ngena Roh Kudus 2-3 hari to agi. Lepas sidak bergempuruk, sidak lalu nanya ya, Tuhan katito maya nuan dekat mulai ke perintah ngagai orang Israel. Ya lalu nyaut, kita nak ibuh nemu maya tau ke musim ti udah diletak apai ngena hak ya ampu. Tang kita dekat nerima kuasa, lebuh Roh Kudus udah nurun atas kita. Lalu kita dekat jadi saksi aku di Jerusalem, di serata menua Judea, ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Lebuhnya, lebuh yang udah nyebutnya, ya lalu debaik nikik ke serga, dipedak semua sidak, lalu sitik remang ngelindung ya hari sidak. Ayat 10 lah. Lebuh sidak benuang kadah ke langit, nengkilak ke yang mupuak, kalanya 2 ekor orang kena garik burak berdiri ngimbai sidak lalu berjakuk. Kita orang Galili, nama kebuah kita berdiri kadah ke langit. Jesus tu kau dah diambil dari kita. Lalu dibaik nikik ke serga. Dekat datai baru bakal cara ya kamu puak ke serga bakal kau dah dipedak kita. So that is the word of God. Alinyak jakuk Tuhan. And Acts of the Apostles, and the Acts of the Apostles Bak kejar Rasul tu was written by Dr. Luke. ditulis hanya Dr. Luke. And Dr. Luke was one of the 12 disciples of Jesus. Dr. Luke-nya sikau hari 12 sikau murid Tuhan Yesus, Rasul Tuhan. He also wrote another book, Yang mereka nulis sitit bak bub, the Gospel of Luke. hanya bub Luke pu. And Injil. in the book of Luke, Dalam bub Luke-nya, Dr. Luke recorded about how Jesus called the disciples to be his followers. bakeni ke dalam bub Luke-nya, dia Dr. Luke tu nulis bakeni Jesus tu milih 12 ikut muridnya tadi. And now in Acts of the Apostles, Nalibak kerja Rasul tu, he is now commissioning the apostles to go out ayo madah ke, hanya bala Rasul tu dekat berjalan keluar. for mission and evangelism, Kena ngejar misi ngau penginjilan. to win the world Untuk memenangkan dunia tu, for Jesus Christ. untuk awak ke dunia tu dimenangkan untuk Jesus Kristus. And so, Lalu udahnya, the title of our message this morning is A Church on Mission. jadinya kebuah tajuk atau ke perician pagi tu, hanya gereja tik ngemuan misi, tik bisik misi tu. And this is very important for a church. Jadi tu utai tu berguna amai ngagai gereja. The mark of an active and a growing church Tanda gerejanya tu bertumbuh. is a church that is on mission. Gereja tu bisik misi. A church that is active in reaching out to the rest of the world. Gereja tu nya tadi nya menjangkau dunia tu, orang That's manusia the berdunia tu. mark of a growing church. Nya meh tanda gereja tu mansang, gereja tu. That's the mark of a church that is active in the faith. Nya meh tanda gereja tu tadi aktif dalam pengharap And sidaya. that's why they say that the heart of a church, Nya lai hati gereja tu, the heartbeat of the church, sorry. the heartbeat of the church Artinya degup jantung gereja tu, is mission. ianya misi, ngerja pengawal misi. If a church is not active in mission and evangelism, Nanti gerejanya ndak aktif dalam pengawal misi ngau penginjilan tu, it is a stale and a dead church. ianya gereja tu ndak mansang. The church is just living for itself. Gerejanya semina hidup keungkup ke yang puaja. It's not multiplying, it's not growing. Ya nak mansang, ya nak bertambah. It's not planting other churches in other parts of the world. Ya nak nanam gereja bak dunia tu. And that's what we want to be. We want to be a church on mission.
Nya mai kebuah kita itu nyari gereja halaman kita itu dekat gereja te bisik ngemuan misi te bakanya. Why must we be a church on mission? Nama kebuah kita dekat ngemuan gereja te bisik misi itu. Because God Laban Tuhan, is a missionary himself. laban Tuhannya ndang sikuk orang te penginjil. The greatest missionary of all time is God himself. Lalu misioneri te bilang tu kebesai ianya Tuhan pu. And the greatest missionary of all time is Jesus Christ. Lalu misioneri tu ke penginjil te amat luar biasa tu kebesai ianya God Jesus. sent him from heaven Tuhan nganjung ya hari serga to the world ngagai dunia tu. to reach to mankind, Awak kau boleh menjangkau manusia. to reach us, Awak kau boleh menjangkau kita. to get us back with him. Awal mai kita tu pulai baru ngagaya. Because when man fell into sin, Laban lebut manusia tu labuh bak dosa. we were separated from God. Lalu kita tu berserarak dengan Allah And Taala. from that moment, Lalu harinya God was out looking for man. berengkah harinya dia Tuhan tu berengkah hingga manusia tu baru. And calling for man. Okey. Okey. Yeah. So God was looking and calling for man. Lalu Tuhan tu ngigak manusia lalu ngangau ke sidaya. In Genesis chapter 3, Ba pemungkal bagi tiga, when Adam and Eve fell into sin, lebu Adam sedawai awal tu nya tadi budah berdosa, God looked for them. Tuhan ngigak sedawaya. And God said Lalu Tuhan madah to Adam and Eve, agak Adam sedawai awal, where are you? nidino sedawai. And they were hiding because they fell into sin. Sedawai belalai laban sedawai. And they were afraid dalam and they buah were ke dosa. shy. Lalu sedawai ngasai ke diri empu sedawai malu. So since that time, Lalu berengkah hari nuanya. throughout the Bible, Genesis, Old Testament, all the way to the New Testament to Revelation, Hari penyanggup baru, hari pemungkal tu sampai penyanggup lama, sampai perjanjian baru, sampai pemanang. God looking out for man. Tuhan dia tu ngigak manusia tu. And then in Revelation, Bak bu pemanang, John wrote the prophecy from God. dia John tu tadi nulis ke wahyu tu diterima yang hari Tuhan. And Jesus said to Apostle John, Lalu Jesus berjakuk ngagai John. and to us today, Bakinya muka dia tahu. if you have an ear, Sorry, Pastor. if you have an ear, Tenuan bisik pendiang, listen to what the Spirit has to say. dengar ke namau tai ke disebut roh tu ngagai nuan. So that's how God is looking for man, because he wants us to be back in fellowship with him. Nya kebuah Allah Ta'ala tu ngigak manusia tu laban ya dekat ke manusia tu pulai baru bersekutu goya, fellowship goya. The last words of a man is very important. Jadi the last word. The last words of a man before he dies is very important. Jakuk ke penuh dia tepan suat hari sikut manusia sebedawi matinya paling amat berguna. Hari Tuhan tu dari amat mai berguna. So Jesus was here with the disciples, Jesus dia tu nya bergulai dengan murid ya. and he was saying to them, Lalu ia berjakuk dengan sidak ya. and this is what we call is the Great Commission. Jadi nya ke kebuah kita ngumbai ianya amanat agung. In Matthew, Bak Matthew, in Mark, bak Mak, in Luke, bak surat Luke, in John, bak John. and now in Acts. Lalu dia tu bak Five Kerja Rasul. times, 5 kali Jesus was commissioning the disciples. Jesus tu nganjuang atau ke mengutus murid ya. Go out in all the nations, Pergi kita ngagai semua dunia. make disciples of them, Lalu asuh sidak nyari murid kita. teach and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lalu ajar sidak, lalu baptisa sidak ya dalam nama Pai, Anak, dan Roh Kudus. And to obey the commandments that I've given you.
Lalu asuh sida nitiah ke jakuk tu dah diberi aku ngagai sida. And this was what Jesus was saying to disciples here. Lalu nyak mau tai ke depadah ke Jesus ngagai murid ya bat no to. So he said, Lalu ia berjakuk before he left, sebenarnya ia diangkat ke. he gave them three directives. Sebenarnya ia diangkat yang mereka ke sida tu 3 itik jakuk tu. In verse 4, can you read verse 4? Bagi keempat, aku macam ke kita. Lebu ia benuang diau ngau sida. Ia nak nyagi sida ninggal ke Jerusalem tang nganti pemberi ti udah disemaya apai ko ya. That's the very words of Jesus. Lalu nyak me jakuk tu disebut Jesus ngagai murid ya. He said, don't go yet. Anang guai mindah harindo tu. He said, wait Lalu for the gift of the Father to you. anti pemberi ti diberi aku apai aku ngagai kita. Now, when we read the word wait, Lebu kita yang maca jakuknya tadi anti in the Bible, dalam buku kudus wait here means to be in a state of prayer and waiting. jakuk nanti buku kudus tu artinya berjakuk atau berkenang ke bersampi. So he wanted them to be praying before the Father gives them the Holy Spirit and the power. Jadi Jesus ngasuh muridnya jadi nganti lalu bersampi sebedau Roh Kudus tu diberi ngagai sidaya. And this is what we need to be very careful. Jadi dia tu kita patut berhati-hati This is what we need to do. This is what we need to do. Nah itu utai patut dikerja kita. If we want to be a church on mission, Kita misi dekat jadi gereja tu ngemuan misi. we need to be a praying church, Kita mesti jadi gereja tu bersampi. like the disciples. Baka bala muridnya tadi. A praying church Gereja tu bersampi, stays together. lalu setidaknya bergulai bersama-sama. A praying church Gereja grows together. Grows together. Gereja tu bersampi, setidaknya tadi bertumbuh bersama-sama. So we see in verse 14, the disciples, they've been praying. Hari kita mendak ayat 14, bala muridnya tadi bersampi. And they were of one heart and one mind. Sidaya satu hati ngau situ 7. The 12 of them. Lalu semua sidaya. And Mary and the other women were also there with them. Lalu Mary ngau tanya ngau induknya megak bising pula. And they were praying and praying and praying. Lalu sidaya bersampi, lalu bersampi. And then in chapter 2, the Pentecost, Holy Spirit came down. Lalu bagi doa nyak meh baru Pentekostanya tadi Roh Kudus nurun atas sidaya. So before we go out for mission and evangelism, Sebedau kitanya tadi keluar ngagak misi ngau penginjilan kita. we need to equip ourselves with prayer. Kita mesti nyendak dirimpu kita ngau pengawak ti bersampi. Pray before we go. Bersampi sebedau kitanya tadi Pray berjalan. when we go. Bersampi lebuh kitanya berjalan. So in other words, we need to be soaked, we need to be bathed in prayer. Jadi ngau jakut ti pandak kemana kita mesti amat bersampi. When you woke up this morning, Lebuh kita angkat begitu, you didn't just wash your face, kita nak terus masuk muar kita. but you really shower yourself, wash your hair, wash your body, the whole body that is being bathed or soaked in prayer. Jadi berkenyak maka kita masuk muar kita, masuk buat kita, masuk tubuh kita. Berkenyak maka kita ke bersampi itu, baru kita bersampi. Because prayer Laban bersampi itu is one of our weapons in spiritual warfare. Tinjak sitik senjata dikena kita berperang dalam peperangan roh. When we are in a mind of prayer all the time, Lebuh kitanya tadi berperang dalam roh. the Bible says when we pray and really pray, Lebuh kita bersampi, kita mesti amat-amat bersampi. the devils tremble Kalau lebuh kitanya bersampi, dia iblis Because- tu tadinya tadi bergetar. because he knows the power that you have in prayer. Laban dia nemu, bak sampi itu tadi amat-amat bisik kuasa. So equip yourself with prayer before you go out on mission. Lalu sedia ke dirimpu kita ngau pengawal bersampi, lebuh kita sebedau kita nurun ngerja pengawal misi. If I have a sponge in my hand,
Sorry. if I have a sponge in my hand, Ti ko bisik span ba jari ko tadi. that the women used to wash the dishes. Span ti kena bala indo kita nya tadi nuci utai. When you put it under water, Lepas kita nepuk ke span tu tadi ba it air. will be completely filled with water. Ya menuh ke air tu tadi. And that's what I mean, that we need to be soaked and bathed completely in prayer. Nyali kita mesti tadi disikap, dipenuh ke ngau sampai dulu sebelum kita nya berjalan ngejar pengawak. And this is ninja. what Jesus said to the disciples. Jadi tok mutai ke disebut Jesus ngagai murid ya. He said, don't leave yet, pray. Anang berjalan dulu siang tang sedia ke kita ngau pengawak ti bersampi. Now, this aspect of prayer is mentioned 31 times in the book of Acts. 31 kali pengawak bersampi itu disebut bak surat kerja Rasul. In 20 chapters of the book of Acts. Lalu bak semua chapter bak buku 20. Dr. Luke recorded about prayer. Lalu Dr. Luke nulis tu bak buku kerja Rasul tu. So because of that, the apostles were filled with power. Jadi nya ke buah bala murid tu nang udah dipenuh ngau kuasa. 12 12 ikutnya. became 120. Sorry. Became 120. Hari 12 ikut jadi 120 ikut. That's at Pentecost. Lebuh maya hari Pentekosnya. And when they preached the Gospels, thousands of people received Jesus as their Lord and Savior. Hari 12 ikut jadi 120 ikut. Lalu lebuh sidaya tu madah kerja ku Tuhan. Beribu ikut orang tertarik nyerah ke penghidupan And Tuhan. then we see in chapter 3, 2 and 3 of Acts, the Bible says, Dr. Luke recorded that more than 3,000 people received Christ that day. Bab kerja Rasul bagi dua, bagi tiga. Mayu orang nerima Tuhan Yesus. Laban And then tutuluk madah you dia. go on to chapter 5 of Acts. Lalu kita ngagai bagi 5 bab kerja Rasulnya. Every day, people receive Christ as their Lord and Savior. Tiap hari orang nerima Tuhan Yesus. And from 3,000, the new believers increased to more than 5,000. Hari 3,000 dia orang ke baru nerima Tuhan tu bertambah ngagai 5,000. How was this miracle possible? Ketika utai tu kerja jah tu tau nyadi. Because the disciples listened to what Jesus said. Laban bala murid itu tadi ninga utai ti dipadah ke Tuhan Yesus. Wait and pray before you go. Ante lalu bersampi sebedau nuan berjalan. So they were doing miracles all over the place. Lalu dia kita medak sidak yang kerja mayuh kerja dia. And many people were healed. Lalu mayuh orang degerai ke. And people who were demon possessed, Orang ke derasuan tu. they were healed of that possession. Lalu sidak dilepas kari dikena rasuaknya. And you remember John and Peter, they were going to the temple. John ngopita datang ngagai rumah bait Allahnya tadi. And there was a crippled man at the door of the church. Lalu bisi orang ke lumpuh nak boleh berjalan ke tempatnya. And this man had been there so many years. Lalu orang sikut tu lama amai nak boleh berjalan duduk batunya berumah He had sendirian. no income, he had to live by begging. Sorry. He had no income, so he had to live by begging. Lalu ianya tadi nadai penatai pemisik ia seminak menjadi peminta sedekah aja. And Peter and John said, Lalu pita ngojuan madah ngagaya. silver and gold we do not have, Mas ngopira nadai kami nadai di ngadai ngemuan. but in the name of Jesus, Tang dalam nama Tuhan Yesus walk. angkat berjalan nuan. And he walked. Lalu ia terus berjalan. This is the power of prayer. Jadi nyak meh menjadi kuasa sampai. So a church on mission must be a prayerful church. Jadi gereja tu bisik ngemuan misi, gereja tu mesti bisik disikap ngau pengawak bersampai. Prayer and mission and evangelism go together. Pengawak ke bersampai, ngau pengawak misi, kau pengawak penginjilan tu, ianya mesti berjalan seiring. And I know that you are a praying church. Lalu aku nemu gereja kita ingat gereja tu bersampai. I know you are active
serious about mission and evangelism. Lalu kita aku menemu kita tu orang tak serius tentang pengawal misi ngau penginjilan. Otherwise, you won't receive us for the training yesterday. Nanti nak pihak kita ganti nak nerima kami ngajar kita pasal pengawal misi ngau penginjilan kemarin. And then you look at verse 5. Lalu aram kita mendak ba ayat kelima. You read verse 5. John mapisa ngena ai tang kita di baptisa ngena Roh Kudus 2-3 hari tu agi. So we see at the Pentecost that the apostles and the believers were filled with the Holy Spirit. Lalu kita mendak lepas maya hari Pentecost semua bala murid itu tadi dipenuh ke ngau Roh Kudus. And so the next thing that is essential for a church on mission is a spirit-filled church. Gereja ti bisi ngemuan misi ngau penginjilan inya gereja ti dipenuh ke ngau Roh Kudus Tuhan. We need to be filled by the Spirit of God. Kita mesti dipenuh ke ngau Roh Kudus Tuhan. Without empowerment from God and His Holy Spirit, Lebuh nanti nadai kuasa Roh Kudus dari Tuhan, we have no power in ourselves. kita nadai sekali bisi kuasa. It's just like this tent. Na nyala-nyala bakau taikan to. It has no life, Ya nadai penghidup, no power. nadai kuasa. That's what it is for us without prayer and without the Holy Spirit. Bakinya may penghidup kita nanti kita nak bersampi, nanti kita nak dipenuh ke Roh Kudus, kita bakal mimbar to nadai penghidup. So we need to make sure that we are truly born again. Jadi kita mesti nemu bahawa kita itu udah diada ke baru. We must make sure that we truly have repented of our sins and received the Holy Spirit into our life. Kita mesti nemu dari kita itu udah ngelengkak ke dosa, lalu nerima Roh Kudusnya bapa penghidup kita. And when you have done that, you have the Holy Spirit in you. Lepas kita ngerja tu, dia meh Roh Kudus bisik bapa And penghidup kita. God will give you the gifts that you need for your ministry. Lalu Tuhan dekat merik kita pemerik tu, dikena kita ngerja ministry kita. And that's why the apostles were able to do so much miracles in front of the people. Nya kebuah bala murid Tuhan Yesus tu tadi ngerja maiwa mai kerja jih bak mua orang maiwa. It was not the cleverness of the apostles themselves. Ya ukai berjakuk ke pasal sida murid yang pu. They were able to do that because the power of God. Sida uleh ngerja semua kerja jihnya labannya kuasa tidak tayar Through Tuhan. prayer Bersampi and through the filling of the Holy Spirit. lalu ngau pengawak ti dipenuh ke ngau Roh So Kudus we Tuhan. need to be filled with the Holy Spirit all the time. Jadi kita mesti dipenuh ke ngau Roh Kudus sepanjang masa penghidup kita. In order to have that power of evangelism and mission. Lak ke kita bisi kuasa lebuh kita nya tadi nginjil atau ke ngerja pengawak misi. When we share the word of God, Lebuh kita berkongsi ke jakuk Allah Ta'ala. but it is God through the Holy Spirit that will be speaking to our listeners. Ianya Tuhan pu ke berjakuk menengah jakuk inya tadi ngagai orang keningau. And they will respond to the gospel. Lalu sidak ya dekat respon nerima jakuknya tadi. Because you are filled with the Holy Spirit of God. Laban nuan dipenuh ke ngau Roh Kudus Tuhan. And then in Ephesians Ba Episos chapter 5, bagi 5 18 and 19, 18 hingga 19 Paul Paul madah dia. wrote to the believers in the church of Ephesus. Paul nulis ngagai bala raban Kristian ba Episos. He said, do not be filled with wine, Ya madah anang dipenuh ke ngau arak. because you will do debauchery and you get drunk. Laban nuan dekat mabuk lalu ngerja pengawak tindak mana. But he said, be filled with the Holy Spirit. Tang ya madah bawa ke penghidup kita dipenuh ke ngau Roh And then you Kudus. can sing and you can worship, you can preach, you can do the work of God with His power. Nya lai kita dekat belagu lalu muji ya ngau kuasa tidak tayar ya. You have cars. Kita bisik kuasa kereta. You can have when you buy a car, Lalu kita beli kereta, nuan beli kereta, then you fill the car with petrol. lalu dia nuan dekat ngisi keretanya tadi ngau minyak. And it is that petrol in the engine of the car that makes the car move. Inya minyak petrol ke dalam keretanya tadi ngasuh keretanya berjalan. But when the petrol is finished, Tang lebuh keretanya nak ada minyak gitu ke the petrol car cannot habis. move. Keretanya nak ulih berjalan. And that's why Paul is saying, be filled with the Holy Spirit.
Nyak ke buah pul madah ngagi orang Yesus. Penuh ke penghidup kita ngau To Roh be Kudus. filled with the Holy Spirit means Reti jakuk dipenuh ke ngau Roh Kudus. that we are under the control of the Holy Spirit all the time. Kita itu artinya dipenuh, dikuasai oleh Roh Kudus sepanjang masa. Then we're able to do the miracles that we do. Nyak baru kita boleh ngerja mayuh kerja aja. And this is what Jesus said to the disciples. Tu utai ke pada ke Jesus ngagai bala murid. Can you read verse 8? Aku baca ke kita ayat ke-8. Tang kita dekat nerima kuasa, lebuh Roh Kudus udah nurun atas kita. Lalu kita dekat jadi saksi aku di Jerusalem, di serata menuju dia, ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. And when you read, go on to chapter 5 of Acts of the Apostles, Lebuh kita baca terus ngagai bagi 5 kerja Rasul. you will see that Dr. Luke have written what happened. Dia kita medak Dr. Luke tu nulis ke nama utai terjadi dia. The apostles were preaching and there were thousands of people coming to Christ. Bala murid Jesus tadi berjakuk ngajar dekat jakuk Tuhan, lalu beribu ikut orang nerima Tuhan. And the religious leaders, the Pharisees, Lalu ketua adat, banyak orang Parsi, were very angry with the disciples. lalu sidak tu ringat amai ngagai murid Tuhan Jesus. And they told the apostles, Lalu sidak yang madah ngagai bala Rasul tu, we told you not to preach in the name of Jesus. kau pun madah aku nagang kita anang preaching atau ke anang ngajar dalam nama Tuhan Jesus. And you are still preaching. Lalu sidak yang terus ngajar. So they said, stop it. Ayo ya madah bala Parsi tu madah. Now, Itu. if you read verse 38 and 39, Lepas kita baca ayat 38 ngagai can you 39. read chapter 5, verse 38, 39? Kerja Rasul bagi 5, 38 ngagai 39. Nya alai bab perkara ke dia tu. Aku madah ngagai kita. Anang reja sebarang utai ngagai sida. Awak ke sida pia aja. Laban ti pelan tau ke pengawak tu datai hari mensia ia dekat puntan. Tang ti utai tu datai hari Allah Ta'ala. Kita nak boleh ngalah ke sida. Lalu kita dekat ditemu ngelaban Allah Ta'ala. So that's what happened. Lalu nyak utai tu nyadi. So the apostles answered the Pharisees, Lalu bala Rasul tu madah ngagai orang Parsi, we will listen to God. kami dekat ninga ke Tuhan. We will listen to God, not to you, not to men. Kami semina dekat ninga ke Tuhan, ukai ninga ke jakuk kita mensia. How come the apostles were so daring and so bold? Ketika sidak bala Rasul tu berani amat berjakuk bunyi tau. And to go against the Pharisees. Lalu ngelaban nama jakuk tagang bala sidak Parsi. Because the Pharisees, the Sanhedrin, they were the highest level of authority in Israel in those days. Laban orang Parsi tu orang pengajar adat tu orang ke tinggi pangkat, orang ke besar bab mayanya. And what they say goes. Lalu nama-nama utai kita sebut sidaya utainya mesti dikerja. And Peter and the apostles said, no. Lalu Peter sikut dari bala Rasulnya madah, nak kami nak takut ke sini. We listen to God, not to men. Kami semina ninga ke Tuhan, ukai ninga ke manusia. This is the power of the Holy Spirit in people. Jadi tu meh kuasa Roh Kudus Tuhan bala sidak When tertarik. Jesus was on trial, Lepas Jesus hanya diuji, remember Peter denied Jesus 3 times. lalu Peter kita ninga Peter tu tadi menyangkal Yesus 3 kali. Peter was a coward. Peter nya ciri orang pengecut. And a lady said to him, hey, are you not one of the disciples of Jesus? Oh nak kenuan tu sidak madah orang bukan madah nak kenuan tu I said, sikut no, dari no, pengikut no, no. Tuhan Jesus. Lalu Peter madah ukai aku tu ukai orang kenitiah Tuhan But Jesus. here we see in the Acts of the Apostles where they were filled with the Holy Spirit, they don't listen to any of those religious leaders except to God. Jadi dia kita medak Peter tu nyelai amat bak surat kerja Rasul yang madah kami nak ninga ke kita mensia tang kami semina ninga ke jaku Allah Taala. And this is what we need to do. Nya utai tu patut dikerja kita. Don't be shy. Anang malu, Don't be afraid. anang takut. We have freedom of worship in this country, Kita bisa kebebasan nyembah bab menua kita itu. but make sure that your theology is right. Tang pastikan teologi atau
jalai Make sure pengarapnya you betul. are preaching from the word of God. Sagi kita itu tadi preaching atau ngajar dari Jakub Allah Ta'ala. And God will give you the success. Tuhan dekat mereka kita pemujur. Because the word of God has power. Laban Jakub Allah Ta'ala nya tadi berkuasa. And you read verse 8 again. Aku dekat macam ke kita ayat ke-8. Bagi satu ayat ke-8. Tang kita dekat nerima kuasa. Lebuh Roh Kudus sudah nurun atas kita. Lalu kita dekat jadi saksi aku di Jerusalem. Di serata menua Judea. Ngau Samaria. Ngau ngagai ujung dunia. So, verse 4, he said, be a praying church. Jadi ayat keempat ni tadi madah lah ke kita jadi gereja ti bersampi. And verse 5 and verse 8, part A says, be filled with the Holy Spirit. Ayat kelima ngau ayat ke-8 tadi madah dia awak ke kita dipenuh ke ngau Roh Kudus Tuhan. And now he says, in the last part of verse 8, he says, be my witnesses. Lalu ke penghujung ayat ke-8 tadi madah awak ke kita jadi saksi aku. To be a witness Jadi saksi is to tell what you know. ianya kita madah na mau tai ditemu kita. You can't preach, you can't share about the gospel if you are not a Christian. Kita nak uliah madah atau ke nusi Jakub tu kita nak nemu Jakubnya tadi. You can't share the salvation if you don't know the word of God yourself. Kita nak nemu keselamatannya, kita nak uliah madah pasal keselamatannya, nanti kita nak nemu Jakub tu tadi. And so as a church, we believe that we are all Christians. Jadi kita nemu kita tahu nya orang Kristian. And so to be a witness of the gospel of Jesus Christ to other people in our city and beyond is not just the work of the pastor. Jadi pengawal tu bersaksi ke nama Allah Ta'ala, bak menua kita itu, bak bandar, bak dini nu, ukai pengawal pastor aja. It's not just the work of the elders and the deacons. Ukai pengawal bala elder atau ke bala deacon. The Great Commission and the mandate of Jesus Christ is for all of us. Jadi perintah amanat agung atau ke Jakub tu diberi ngagai semua kita itu dito. As long as we are a Christian, a child of God, we are a witness for Christ. Sagi kita tahu tadi jadi anak Allah Ta'ala, kita tahu meh jadi saksi ya. And this is what Peter in 1 Peter chapter 1 verse 9 where he says everyone a minister. Jadi bab Peter 1 ayat 1 garis 9 ayat 9 tadi semua kita itu ingat pelayan Tuhan. Minister Pelayan. means we are a servant. We are a servant of God. Kita itu ingat tadi orang temela pengawal Allah Ta'ala. And our job is to tell and proclaim the gospel, the salvation of man in Jesus Christ. Jadi tugas kita ingat tadi madah atau mengistiharkan pengawal Allah Ta'ala tu dalam nama Jesus. If there is a case in the court, Tibisi kes bab mahkamah, and there you have the judge, lalu kita bisi hakim, and there you have the prosecuting team, lalu kita megabisi orang tim mendakwa, and there you have the defense team, lalu kita bisi jadi peguam bela atau ke orang membela kita. and then they will call for witnesses. Lalu bisi dikangau ke orang tu jadi saksi. Who are the people who know about this and that? Siapa orang tu nemu pasal pengawal tu. And the witnesses will tell what actually happened. Lalu orang tu jadi saksi tu dekat madah nama utai tu sebenarnya And jadi. if the witnesses are truthful, Nanti orang tu jadi saksi tu orang tu berjakuk ke pasal utai tu amat jadi. and that is true, the criminal will be punished, will go to jail. Lalu lebuh orang ke jadi saksi tu madah ke utai ke benar, dia orang kesalah tu tadi dekat di But if the hukum. witness is a false witness, then it will be a gone case. Lalu lebuh saksi tu tadi bulak atau ke saksi tu nak boleh dikarap, So dia we- orang tu tadi dekat di nak boleh di jail. So we need to check ourselves. Jadi kita mesti ngecek di rempu kita. Are you truly born again? Ketika kita itu amat-amat udah diada ke baru. Yeah, we need to be very sure of that. Lalu kita mesti udah pasti pasal pengawal kita itu udah diada So ke baru. Jesus said, you will be my witness in Jerusalem. Jadi Jesus madah kita tu jadi saksi aku bab menua Jerusalem. Because in Jerusalem was the temple. Abang menua Jerusalem artinya tadi bab rumah sembahyang dia. That's where the people go to worship.
Jerusalem artinya rumah sembahyang, banyak tempat no sidak yang tadi nyembah. From our own church to our neighborhood, Hari gereja kita, ngagai kejiranan kita, our own families. dalam lingkungan keluarga kita. There are people in our families that may have not received Christ as their Lord and Savior. Yang kabisik bala kaban kita impai nerima Tuhan Yesus. We need to reach out to them. Kita mesti menjangkau sidak mai sidak. And then he says, from there, then you go to your district, to Judea and Samaria. Harinya kita ngagai Judea, ngau Samaria, tau ke ngagai daerah bukai. That's what Israel was in those days. Bakanya menua Israel bak mayanya. The Jews were in Judea, Orang Jews tu bak menua Judea. but people in Samaria were mixed blood. Tak menua orang ke bak menua Samaria tu orang ke darah campur. They were foreigners married to Jews. Orang tu artinya tadi orang bangsa bukai kahwin dengan orang Jews. That's why the Jews in Judea are not in speaking terms to the people in Samaria. Yang orang Jews dari tu nak ngagai nak setuju nak bergulai dengan orang ke bak Samaria, orang Jews bak Samaria. But Jesus said, from Jerusalem to Judea to Samaria and to the ends of the earth, bring the gospel. Hari Jerusalem, ngagai Judea, ngagai Samaria, lalu ngagai ujung dunia, baik Yakub tu. And we think of us here. Lalu ngagai kita ke tu. I hear from your leaders yesterday and today. Aku dengar hari bala ketuai sehari tu ngau kemarin. You are going to our long houses, in Sorike, in Kanawit, and Pakat, and all over the place. Lalu aku dengar sidak yang madah kita tu berjalan ngagai rumah panjai, Kenawit, Pakan, ngau menua bukai. We need to go out to Sabah, to other states of Malaysia. Kita dengarnya. Kita mesti ngagai Sabah, ngagai menua Semenanjung Malaysia. We need to win Malaysia for Christ. Kita mesti memenangkan menua Malaysia tu untuk Kristus. Amin. You know, Malaysia, Kita nemu menua Malaysia tu 33 billion people. 33 juta rakyat. Do you know how many Christians are there in Malaysia? Dengan nemu berapa penyampau orang Kristian buat menua Malaysia? Do you know how many? Berapa penyampau sidaya? Not come to 10%. Kurang dari 10%. Not come to 3 million Christians in Malaysia. Nadai lebih hari, artinya kurang hari 3 juta orang Kristian menua Malaysia. Although there are 33 million people in Malaysia. Tajakan penduduk menua Malaysia tu 33 And juta. yet Sarawak is the only Christian state in Malaysia. Lalu kita sebenarnya nemu Sarawak tu sebenarnya negeri, kumai kita negeri orang Kristian buat menua Malaysia tu. Sabah used to be a Christian state like Sarawak. Sabah dulu cuba bakal jadi negeri orang Kristian, Now orang it has Kristian. become Muslim state. Dan dia tahu jadi negeri penuh dengan bangsa menjadi kita sepiaknya. We need to be very careful. Kita mesti berhati-hati. If we are not careful, if we are not reaching out to our young people, to our children just now, Kita nak reach out, menjangkau anak-anak kita dengan orang kebiak tu hari dia tahu. if we don't reach out to our muda-mudi, to the next generation, Kita nak menjangkau tu ke gelawak bala muda-mudi kita itu generasi kita kebiak tu. we may lose Sarawak. Kita itu akan ada. And Sarawak may not be a majority Christian state. Lalu Sarawak nak jadi menua penuh What will happen majority. to our children, our grandchildren? Nau tai kenyadi ngagai bala anak kita, ngaucuk kita kedua hari. We have nothing against other faith and other religion in Malaysia. We have nothing against them. Kita nak ngelaban pengarap bukai bak menua Malaysia tu. But this is what Jesus said to us. Tentu utai kepada Jesus ngagai kita. Be a church on mission. Awak ke kita tu nyari gereja tu misi-misi. Be a praying church. Gereja tu bersampi. Be a spirit-filled church. Gereja tu penuh dengan Roh Kudus Tuhan. And be a witnessing church. Lalu gereja tu bersaksi. Because if not, Nanti kita nak, we will lose the faith. lalu kita dekat lenyau pengarapnya. Now, can you read verse 11? Aku baca ke kita ayat 11. Kerja Rasul bagi 1 ayat ke 11. Lalu berjakut, kita orang Galili. Nama kebuah kita berdiri kadah ke langit. Jesus tu keudah diambil hari kita. Lalu dibaik nikik ke serga. Dekat datai baru bakal cara ya kamu puak ke serga. Bakal keudah di pedak kita. This is the word of the angel.
Jadi tu inya Yakub ari malaikat. to the disciples at that time. Ngagai bala murid Tuhan Yesus atau kepala Rasul mayana. And they were looking up into heaven, Sida yang merniang ngagai atas. and Jesus was going back to the Father to heaven. Lalu sida mendak Yesus diangkat ke ngagai surga. And the angel said to the apostle, to the disciples, Lalu malaikat tu berjakuk ngagai Rasul, lalu ngagai bala murid ke bukai dia. you see him go up, Nuan medak ya udah nikik ke atas. said one day he will come down. Lalu udahnya ilah ya dekat nurun datai baru. And when he comes again, Lebuh ya datai baru. it will be visible. Ya dekat depedak bakanya. We can see him come. Kita ini ke medak ya datai. But are we ready? Tang adakah kita bersedia? Now this is the question that we need to ask ourselves. Jadi tu tanda tanya patut ditanya ngagai diri empu kita. And meanwhile, Lebuh dalam masa yang sama, we are waiting for Jesus to come. kita menganti Tuhan Yesus datai. We need to do our work. Kita mesti ngerja pengawak kita. The same thing that he asked the disciples to do, Pengawak soalan itu sama ditanya yang ngagai bala and that's murid. what we need to do. Lalu dia suruh kerja muridnya, lalu nyak mutu kerja And kita. if you read the book of Acts right to the last chapter, Kita baca buat kerja Rasul hari pun sampai ke ujung. we will see that the apostles have reached to all areas of the known world at that time. Lalu semua bala sidak murid tu tadi ngelawak, ngabas, lalu semua menua bak menuanya. But today, Tambah dia tahu the world is about almost 8 billion. penyampau rakyat menua tu lebih kurang 8 bilion. More than 4 billion people in the world today are without Christ. Lebih mayu kira ke lebih 4 bilion penduduk dunia tu tadi nak ngelala Tuhan Yesus. What will Jesus say Nama kepada Tuhan Yesus dengan kita. when he comes again? Lebuh ya datai baru. He's no more our Savior Ya ukainya di ke pengelepas tu ke juru selamat kita. when he comes. Lebuh ya datai kedua kali. He will be our judge. Ya dekat datainya di hakim kita. He will judge are we saved or not. Ya dekat hakim kita sama ada kita udah selamat atau kena. And then he will judge our works. Lalu ya dekat jadi ke hakim ke pengawak tu kerja kita. What we have done for him while we live here as a Christian. Nama pengawak tu dah dikerja kita buat dunia tu lebuh kita jadi orang Kristian. And based on that, Jesus will give us rewards. Berdasarkannya tadi ada pengawak tu dikerja kita, ya dekat meri upah ngagi kita. So we need to go out, and sometimes we want to go for mission evangelism. We don't know what to do. Lebuh kita berjalan ngagak pengawak misi ngo penginjilan kita nak nemu tak kerja kita. We don't have the materials. Tak kita nak nadai bahan dikenal. We don't have the skills. Kita nadai pengelandia kemahiran. That's why we are doing training yesterday. Nyak kebuah kami ngagak training yang kemarin. And we need to collaborate, Kita mesti kolaborasi atau bekerjasama. because no one church, no one denomination can do the work of God alone. Nadai gereja oleh ngerja pengawak misi itu ke diri impu aja. We need to work together for the work of God. Kita mesti bekerja bergulai ngerja pengawak Allah Ta'ala. And to win the world for Christ. Lalu menjangkau untuk memenangkan dunia itu untuk Kristus. So this is the message that we want to share with you this morning. Nyak meh mesej kat baik aku ngau kita pagi tu. May the Lord bless you. Tuhan berkat ke kita. May the Lord be upon you. Tuhan bisik bak kita. And he will say, Lalu yang kamadah. well done, faithful servant. Oh, mana hamat, terima kasih. Oh, tanya anak mana samat. Enter the rest with me in heaven. Lalu tama aram bugulai tama ngau aku ngagi surga. God bless you. Tuhan berkat ke kita semua. Thank you very much. Okey. Terima kasih Pastor Morias. Beri puji ngagi Allah Taala. Pagi tu. Thank you Pastor. You did very well. 2 tahun nak ngalih kerja kau na. Sorry minta ampun tak bisa kurang. Lalu ke bala tiam puji ngesembah datai semua. Aram kita semua berdiri. Kemarin bala ngagati ketawa. Okey, terima kasih Bible League Malaysia.
ketua sida nya Pastor Morris Biluang atau nya orang Kelabit hari menua Bario. Oh. Jadi begitu ya begulai kita 2 hari tu. Kalau kita diberkat ke Tuhan enggak Yesus begitu ingat. Jadi gereja tu bersampi, gereja tu dipenuh dengan Roh Kudus, gereja tu nginjil ataukah ngelawak orang bukai. Amin. Lalu kepenudinan semua pengawal kerja kita tadi dekat Tuhan dekat ngupah kita, dekat memberkati kita. Lalu kita nyedia ke penatai Tuhan kedua kali. Ingat, kita nyedia ke penatai Tuhan. Kita nak nemu kemaya penatai Tuhan bakal pencuri. Nada siku orang nemu. Nyalai. Begitu. Kita berdauh ngasai ke dirimpu amat pasti bahwa kita sudah diselamat, sudah diada ke baru. Nada dekat personal account ke Tuhan. Aku dekat ke kita, menjam ke mata. Kita menjam ke mata, kita angkat ke jari kita. Aku dekat bersamping. Haleluya Jesus. Tuhan apai kami diserkah. Kami bersampi nyerah ke semua balamnya adik kami. Kalau kami mampu maka begitu. Kami sudah ninga Mrs. 7 kebuah kami hidup. Lalu 7 penumbuh gereja yang lah ke gereja yang bersampi. Gereja yang kami mampu Tuhan. Lah ke kami nyari orang ti bersampi. Jadi orang ti dipenuh ke Roh Kudus Tuhan. Jadi orang ti ngelawak, nego, ngubah penghidup bangsa menua kami tu. Tok kami, anjung kami. Kami bersampi awak ke begitu. Ya terberitahu nerima Tuhan. Oh Tuhan, muka hati. Lalu nerima Jesus jadi ke Tuhan ke Juru Selamat. Haleluya Jesus. Aram titiah aku bersampi dalam hati Tuhan. Tuhan Jesus, aku ngaku aku orang berdosa. Ampun ke dosa aku. Ampun ke penyalah aku. Ampun ke pengelemik aku. Lalu tuci aku ngudarah Tuhan Tuhan. Lalu terima aku jadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku jadi anak Tuhan. Keselamatannya pasti bab hidup aku. Lalu aku nyendia ke diri empu aku. Jadi nerima penatai Tuhan Yesus kena ditemu mayanya. Lalu lebu ya datai. Aku dah bersedia. Lalu Tuhan madah. Well done. Mana samat pengawak Tuhan. Aram tamak bugulai aku. Tamak ngagai perintah serga. Nyak jakut Tuhan ngagai kita. Aram kita nyembah Tuhan. Haleluya Jesus. Pakai
awak ke rencana Tuhan digenapi. Lalu dunia tu, benua kami Malaysia tu, negeri kami Sarawak tu, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Jakau Tuhan madah, risiko kami baluang biliknya nerima Tuhan. Sekayu biliknya dekat baik ngelala Tuhan. Kami bersampi guna penghidup kami itu Tuhan. Dia kena menjangkau, dia kena reach out, dia kena nego, dia kena mai jiwa-jiwa tu datai bagi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Laga gereja kami dari gereja tu bersampi. Walau rindu bersampi, walau rindu datai bersampi ngangau ke nama Tuhan. Rindu berjakuk berandau ke Tuhan. Rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu gereja tu dipenuh ke Engkau Roh Kudus Tuhan. Dipenuh ke Engkau urapan Tuhan. Dipenuh ke Engkau kemuliaan Tuhan. Dipenuh ke Engkau hadirat Tuhan. Tuhan, tak baru kami itu bersedia dianjur belah orang bukai. Terima kasih ke Jakau Tuhan. Terima kasih ke kebenaran firman Tuhan Tuhan. Itu sudah ditanam bab hidup kami. Lalu kami nemu Jakaunya ngundan kuasa. Jakaunya berkuasa. Jakaunya kerja aja. Jakaunya melakukan mujizat. Ngeluik ke hari itu lihat pedak kami. Ngeluik ke hari itu lihat sampi kami. Ngeluik ke hari itu lihat dirundiang pikir kami. Jesus terima kasih. Puji, kuasa, mulia bagi jari nasi kaca. Dalam masa yang sama, kita akan mempersiapkan diri kita di pemerik dengan Allah Ta'ala. Kita akan memberi persembahan, kita akan memberi persepuluhan kita akan memberi ucapan pemberi terima kasih kepada Tuhan. Lalu sepiak tu kita memberi belakangan, lalu sepiak tu kita memberi hari sepiaknya. Hari bala kita memberi online bagi yang ingin memberi persembahan secara online. Pak screen kita bisa mantai ke nombor akaun gereja. Lalu kita boleh transfer pemberi kita kepada Tuhan. Harap kita lagu satu lagu dari Kuyango pasal ini kita untuk sampai kita pagi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Harap kita bersampai. Allah Ta'ala apa kami di surga Tuhan. Apa kami beri puji, kami beri mulia gagai Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Jakuk Tuhan. Awak kepada Jakuk Tuhan Yesus. Terus dipegai, terus dikerja, lalu terus diperitik ke kami Tuhan Yesus. Awak ke Tuhan Yesus hidup kami itu jadi Tuhan utusan Tuhan, jadi keseruan Tuhan Yesus. Kerja keisi hati Tuhan, ajak pengawal Tuhan, misi kau penginjilan Tuhan. Apa terima kasih Tuhan, kami nyerahkan pemulai kami, arindu untuk cari Tuhan, berkat ke setiap ikut kami Tuhan. Di dalam buah kami pemberi Tuhan Yesus. Apa awak Tuhan berkat ke pemberinya. Dikenal kami gereja ngemesai melekai ke perintah Tuhan. Terima kasih apa jika pemulai kami rindu atau kini-kini Tuhan kami nama-nama pengawal kami apa kami bersampai awak ke pemayak Tuhan terus engkau kami lalu pengelantang Tuhan terus diberi Tuhan gagai setiap ikut kami. Terima kasih apa terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin. Terima kasih kakak semua kita. Selamat bertemu baru. Bak minggu dekat datai. Selamat bercuti. Selamat ujung minggu kakak kita. Terima kasih ya Tuhan berkat kita semua. Adang dah ingat pendapit jari ngopengan diri. Boleh pendapit jari kita. Okey. Bye bye semua. Bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan.
penuh kemuliaan-Mu.